uko bucya no kubwira abahanzi nyarwanda ntabwo baryamye bakomeje gukora collaboration hamwe n'abahanzi baturuka mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda birimo Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Kuri ubu umuhanzi Deejay Pius yakoze remix y'indirimbo ubushyuhe yakunzwe n'abantu benshi batandukanye yifashishije umuhanzi Marina, Rosa ari guturuka muri Tanzania ndetse na Pius guturutsa muri Uganda uherutse kujyana ihene ku rubyiniro maze bigatungura abantu benshi. Byinshi kuri iyi remix y'ubushyuhe ugiye kubyumva kuri yago-tv-show YouTube channel. Mbahaye ikaze muri kumwe na Bruce. Indirimbo ubushyuhe iri mu zifite igikundiro cyihariye kuva uyu muhanzi yayisohora yikoranye n'umuhanzi Bruce-melodie. Ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa n'abantu barenga 800,000 mu gihe cy'amezi 3. Iyi ni imwe mu ndirimbo zari zihatana ibihembo bya Kiss Summer Award byatanzwe na Radio Kiss FM nk'indirimbo y'impeshyi 2020, bisobanuye ko yabaye imwe mu mahiti y'umwaka. Deejay Pius we avuga ko iyi ndirimbo igiye gutera ubushyuhe mpaka kugeza kuri Noheli nta mupaka. Umunyatanzaniyakazi Rosa waririmbye muri iyi ndirimbo y'ubushyuhe azwi mu ndirimbo nka Nguvu za Kiume yo mu 2019, Sukuma Ndiga, Asante Baba yo mu 2019 ndetse n'izindi zitandukanye. Iyi ndirimbo ye Sukuma Ndiga kandi wibuke ko yaje kuyikorera remix na Rayvanny bakayisora kwa 28 Mata 2020. Ubimaze kurebwa n'abantu 1,345,000 ndetse n'abantu 930 kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru. Uyu munyatanzaniyakazi kandi kurikirwa n'abanyatanzania batari bake yakoranye indirimbo n'abarimo Roberto yifasha amashusho y'amasegonda make agaragaza ko yanyuzwe no kuba umwe mu bahanzi baririmbye muri iyi ndirimbo ya remix y'ubushyuhe y'umuhanzi Deejay Pius wo guturuka mu Rwanda. Alexander Bagonza cyangwa se Pius ni umuhanzi wo muri Uganda urangwa n'udushya turwaza abantu benshi imbavu. Aherutse gutungurana mu gitaramo ajyana ihene ku rubyiniro mu kugaragaza ko ari we muhanzi w'ibihe byose udasanzwe. Ibyo byabaye ubwo byari mu gitaramo cya Club Beats at Home concert yahuriyemo n'abarimo Liliane Mbabazi, Shiba Karungi, Kristo Panda ndetse n'abandi batandukanye. Uyu muhanzi mu 2018 yatangaje ko aziyamamariza kuyobora Uganda mu 2021, ariko ntabwo ari mu batanze kandidatire muri iki gihe. Uyu musore w'imyaka 30 y'amavuko ni umwanditsi w'indirimbo wakunzwe mu ndirimbo zirimo Give Me a Kiss yo mu 2016, Umuvubuka yo mu 2017, Cupa ku Cupa ndetse n'izindi zitandukanye. Deejay Pius, Marina ndetse na Rosa na Pius baririmbye bavuga ko urubyiruko rw'iki gihe rufite ubushyuhe bubasunikira kwishimisha uko byagenda kose buri wese yegeranye n'undi. Iyi remix y'ubushyuhe yakozwe na Made Beat mu buryo bw'amajwi ndetse amashusho akorwa na Serge Girishya guturuka mu Rwanda afatanyije na Sasha Vibes guturuka muri Uganda. Iyi ndirimbo abantu mutarayireba ndabasaba ko mwanyurukira kuri YouTube channel ya Deejay Pius ubundi mukabasha kureba, abatarakora subscribe mukabasha kuyikora kugira ngo tubashe gushyigikira umuziki nyarwanda muri rusange. Kora subscribe ndetse kuri yago-tv-show YouTube channel ubasha kubona amakuru y'ibyamamare byo mu Rwanda no hanze yarwo, haba muri muzika, muri fashion, documentaire zikoze neza ndetse n'andi makuru yose agezweho. Mwari kumwe na Blaze. Iki kiganiro ni Star Voice mugikurikira kuri yago-tv-show. Bye bye.